Pozdrav drugari. Gledam, naletim na intervju Marka Bulata, e, protiv koga nemam ništa lično, samo sam nešto primijetio. E, Naletim na njegov intervju na jednoj televiziji, znate na kojoj ja je nešto ne volim, ali nešto se rasplako dok ga voditelj pita o 4 puta su bili u centru skandala Marko i supruga, ponovo u centru skandala Marko Bulat uhapšen, radila je u policiji, 3 puta je hapšena zbog e, e, sve 17. 2022. 21. Naletim ga da se rasplaku u tom intervju i ubjeđuje voditelja da je sve da je sve besmisleno ako ne vjeruješ u Boga. Rasplaka se, voditelj mu kaže treba li ti maramica. Ne treba, prestao da plače, mada nigdje suze, ali vidim da je on ovamo, ovako sam gledao, valjda anketa neka u Sarajevu sreli momka. I pitaju ga tablicu množenja, pitaju ga geografiju, ništa on ne zna. Ali kaže znam jedno. Ako sad će reći zna Pitagorinu teoremu, zna neki Faradajev zakon, zna nešto. Kaže znam da Allah samo postoji. Kad ništa ne znaš, onda hvataj se za vjeru i tu naletio je na Faću, ovamo kad ga slušam u live. Kaže da mu je sresti onoga, pokazao mu, nije sramota da se bruka, jer ne zna ništa, ali eto zna za Allaha. Tako i Marko, posle svih ovih skandala i zašto je već hapšen, i on se primako Bog i dok ga sljedeći put ne uhapse. Mada ja se nadam da neće. Ja njega samo navodim kao primjer. I njega i ovog tamo u Sarajevu. Isti im je sistem, samo što su različiti bogovi. Zamislite gdje bi svijet završio da tako svi. Šta možeš doprinijeti svom narodu, svojoj porodici, sebi, svojoj državi, ako ne znaš ništa, a znaš samo da Bog postoji. Ovo da vam kažem, pratite ovo, svi ovi što su bivši, što prestanu da nose naočare i to, ne okreću se ni poljoprivredi, ni građevini, ni bilom kakvom fizičkom poslu. Samo vjeri i kao još postanu mudri odjednom i mislioci neki. Ne znam kako da ovo završim, ali znam da Bog, Allah, Buda postoji.